جاري ام ببحثي استراتيجية أمريكا دي إيران دا دسبي بكن بتايبت بشتي خوبشاندانا وبتايبت بشتي كون نرى أمريكي لنا تبين إيجرتي دبيجة حكمتها إيراني راستو خاكو ما تشاف لوايا ونشدكن أري أفاقا فايا. Well, that is certainly an expression. او بروهنی در برینا سیاستکا تونتر یا امریکایا. خوالیدانکا بهیزه لهمبر رژیم ایرانی. ریوبریا سروک ترامپ دخوازه خودیوری سیاستا سروک اوباما راگره گوچاو خواجکارن رژیم ایرانی دیگرتن دمال 2009 بزوری و ازورداری خوپیشاندان تپسر دکرن. اوچاوین خواج دست وردانا رژیم ایرانت لبنان، سوریا، یمن دا دیگرتن. سروک ترامپ و حکومت آوی و نوینر امریکا دوین بروهنی دیار بکن که دوید ایران آماده به جبو سیاستک جدا جیا بره و امریکا آماده پشتوانیا گل ایران بکه دما دخوازا جواکه که آزاد و آزادیا سیاسی برفره دکه. باشه ما بسته بالوز امریکی چیه دماد بیشت ایران دجر چافدریه ده؟ Unnoticed. Well, that is شروعکا راست و راست جوه هفوکی رانینه. اوه همان گوتنا جنرال فلینز بو لسر ایران دما او شیرتکار سروک ترامپ بو. اره اوه چوات های ددد. ام باش نزانن که امریکا دی چه بکه. اگر ایران پتر توندی و هواتی لدش خلکی نشان دا، لی ام دکارن تخمین بکن که رنگ کریارک بیکرم و پشتوانی کرنا خوبشان دران یان دانانا سزایان و دورگرتنا لسر ایرانه. پلانک هیج بو کارکی اگر ایران خطا سوردار باز کرد. اوه تیگهش نامنه. اف گوتناتا پسیارا هر کسکی بخوره دیینه او جی اوه گلو باشترین استراتیجی و چه به امریکا لهمبر ایران پیرو بکه؟ the best strategy is باشترین استراتیجی بوی دست پیده که ام بزانن کاپیدویا خلکی لسر جادان چیه؟ چه جوان را دوی حتا بسر کون؟ لهمان دم دوی شیان رژیم بین و درکرن و توایا آلاو نوی ین تپسر کرن خلکی دوی دورگرتن و جزا کرن لسروان کمپانیا بید دانان کو شیان تکنولوژی رژیم پریوت دبن کو انترنت جسر خلکی دبرن و پخشا دنگ امریکا دبرن. چونکه ایران نه دزگه هنه دکاره پیوندیان و بربکه و پخش رادیو و تلویزیونان تیگ بده. دوی دورگرتن لسروان کمپانیا بید دانان کوان آلاوان دفروشنه ایرانی. ایک جوان ولاتان آلمانیایه. پتر جویجی امریکا دکاره شیانا تلویزیونا ایرانی و دزگاه راگهاندنا ایرانی و در بکه. و نهیل او تکنولوژیا بدز بکه و یان ستلایت هبه لدر وی سنورین ایرانی. او جا چندی امان و در بکن هند خلکی ایرانی دی آزادی هبه. داخوازه هری لزگی نها انترنیته. حکومت او و برکریه. سانسور لسر مالپران هاتیه دانان و ریکن پیوندیان جی خلکی راحتی نبرین کو گرینگم بو ریک خسنان رازی بونان. سروک روحانی داخواز دکه بند کرنا لسر هنک ریکن پیوندیان هلینه. اری او جبر فشار دروه لسر حکومتاوی؟ but President Rouhani is یا کو سروک روحانی دبیجه یاریا پولیس باش و پولیس خرابه. وزیر وی راگهاندن و تکنولوژی آذری جهرومی و برکرن و سنوردار کرنا بتایبت لسر تلگرام و انستگرام راگهاند. چونکو او برفرهترین ریکین پیوندیانه. اف جا اندامه که حکومت روحانی او برکرن دانان و هر وصا امجبیر نکین سروک روحانی اندام انجمن اولهیان اجتماعی ایرانیه. کج هر اندامه که دی پتر خدمت انجمن کریه. اف جا او نه او کسه یکو نزانه چاوان کار بکه. دوید اوان مزایده بکتن و خودیار بکه. لی خلق وید دیدگه و دزانه او چه دکه. راپورت جی ایرانی هنه سبارت گرتنا خو پیشاندران و کاربدر جی دی بیجن او دی راستی جزایی کی گرام بن. اری امی داویه خو پیشاندانان ببینن جی انجامی برسواتون دا هیزن اولهیه؟ I highly doubt it. من گومانه که مزن هیا بری هر تشتی دما او دبیجن وان ری برین خویم پیشاندران گرتنه. او دروک مزنه. او گوتنه بی بنمایه چونکو خو پیشاندران ری بر نینن. تشتکی به هاوتای وان خو پیشاندران او بی ریبرو بی سروکن. نوکین 2009 کو موسوی و کروبی و چندین ریبرندی ریبراتی آوان دکرن. هنده کسین لدر و ایران هنه بانگا خونیشاندانان دکن لی پرانیا خلکی تورنه. جراوش آبوری و جنافچونا سازین جواکی و پتر کنترولا شیوه جیان آوان یا جواکی تید کرن. اف جا امی ببینن که خوبیشاندان دی بردوان بن جبر که حکومت داخواز نوام جهنایی نه. نبونا ریبراتیا خو پیشاندران باشه ان خرابه. اوی ده قازانجا حکومتی ده با؟
Both. هەردوو لایەن هەنە یا باش ئەوە حکوومەت نکارەوان بگیرە وەکە 2009 ئەو گرتن زیندانکردن و دەستەسەرکردن و هەر تش سست و خاف بوو. خالا دیا باش ئەوە ئەو ڕێبنێن بناوێ ڕێفورمخواز و جەماوەری نکارن خەلکێ بفروشن بناوێ ڕێفورمان. بە هەمان شێوەی خاتەمی و ڕوحانی و بناوێ ڕێفورمخوازە دەهاتن بنافکردن لێوان خەلک فرود و دگەل خەلکێ نەمان. بە ئالێکی دی لایەنێک خراپ هەیە ئەو دبە ئەگەرانە ڕێخستنە خۆپیشاندانان. ئەم دبینن دە هەمان دەمێدا لە دەهام باژار و باژاڕووک و گوندان نەڕازی بوون بەردەوامن لێ باش نەڕێخستینە. لێ ئەو نەها لەسەر خۆنە سست بوونە. Well, they have been slowing down, but ئەو هەندێکی سست بوونە لێ نامرن. ئەو بەردەوامن ئەف خالە گرنگە. دەوێژ بیرامەنە چیت و حکوومەت گەلێک بتوندی ڕەفتارێت گەل خۆپیشاندەران دکە. تەقە لە دەهان کەسان کردیە تەقەیا مرنێ دیسان ئەم خیانەتە ڕێفورمخوازان لە خەلکێ دبینن ڕەنگە خۆپیشاندان سست بوونە لێ دێگەرم بنەوە و ئەس پشتڕاستم ئەو دێ بەردەوام ببن. ji destpêka xwepêşandanan me dirûşim dîtin ji bo daxwazkirina aboriyek baştir, nerazîbûn li hember bêkariyê nirxên xwarinê pisyara ku em tim dikin ew e. Gelo hikûmeta Îranê kontrol li ser aboriyê xwe heye heta hinek rîforman encam bide li gora daxwazên xelkê yan jî desalata hikûmetê li ser sistemê aborî nîne. it has control, but وێ کۆنترۆل هەیە لەسەر ئابووری لێوان ژێدەرێن ئابووری لاوازکردنە و گەلێک کێمایە لەسەر خەلکی خەرج بکەن. بوو نمونە ئەو هەوڵ دەدەن گازندا هەر کێشەکە ئابووری بێخستوێ سزایên ئەمریکا دە هەمان دەمێدا و ئەو ملیارên دولاران لە سووریا یەمەن غەزە لوبنان و عێراقê خەرج دکەن. خەلکی سەرجادا دەبێژن هزرامە بکەن لە شونا سووریێ. ئیران نەوەڵاتێکی هەژارە ئەو خوددان ژێدەرێن مەزنە ژێدەرێن ئابووریên ئیرانê هەین وڵاتên دیên li herêmê nînin. Eger berê xwebdeya Erebistana Seûdî wê tinê neft heye. Ji bilî neft û gazê Îran bi çandinê dewlemend e. Bi jêderên geşt û guzaran lê hikûmetê bi gerxistina van jêderan alûz kiriye. Xala duwam piraniya dahatê welatî ji bo qazanca rejêmê hatiye xerç kirin ku hewl dide bibe navendê îslamî li cîhanê. Xelkê Îranê dibêje vê ji me ra çi bi dest neînaye. Em ji xelkê welatên dî hejartirîn û xelk hestên nehez li hember me hene ji ber wan siyasetên rejêmê. Xelkê Îranê dibêje vê ji me ra çi bi dest nexistiye. Em ji xelkê welatên dî hejartirîn û ji ber siyaseta çewtiya rejêmê xelkê li hember me hestên neheziyê hene. Lê rastî ewa aboriyê lawazê Îranê ji encamê nizimbûna nirxê neftê ye. Her kes li ser vê hevbîr e. yes, to a certain extent. Belê heta hedekî aborî baş û xirab dibe. Ev tiştekî normal e li seranserî cîhanê. Li Emerîka dibe li Almanya li Erebistana Seûdî. Lê em nabînî nerazîbûn li welatên diyên kendavê dibin. Ku aboriya wan li ser neftê ye. Çunku ew dehatê xwe li welatê xwe xerc dikin. Dehatê Îranê ne bes xelkê Îranê nahêt xerç kirin. Belku li Sûriya heta hikûmeta wê xelkê xwe bikujîtin. Lê kulîn hene ka çawa Îran sedan milyon dolarên dehatê nefta xwe dide Sûriya. Bê beramber. Em dizanîn Îran milyarên dolaran li derve xerc diket. Şervanan tinêrît. Ji dehatê gelê Îranê parey li ser wan xerc diket. Ev xala tu behz dikî ne nû ye. Ev çendîn sala Îran wê siyasetê dike û civaka nêfneteweyî çi kiryaran nake wê rawestîne. Well, because the international community Dema tu behsê civaka nefnetewî dikî mebesta te netewên êgirtiye. û civata ewlehiya netewên êgirtî desalata biryaran heye. Wê civatê de endamên herdem hene. Her biryareka dijî Îranê be yan Sûriya vîto dikin. Lewan nemumkin e biryareka tund li dijî Îranê bihê derbas kirin. Anku biryarekî bo rawestandina Îranê û rawestandina alîkariyên wê ji komalên terorist ra pitir bi zelaliyên paxivîn. Netewên êgirtî nikare çi bike bo rawestandina Îranê? well, Russia can veto that. Rusya dê vîto bike çunki Rusya li Îran û Sûriyê heman armanc heye. Başa çima welat tak kiryara nakin ji bo rawestandina Îranê ku perê xwe dide komalên terorist? For the past 8 years, there have been Di 8 salên borî de çil dijî Îranê nehat kirin. Çunku Serok Obama dixwast peymana navokî bi Îranê ramûr biket. û wî rê dida çalakiyên Îranê herêmê da lê niha em guhertinan dibînin çunku ew çalakî bûne xema Erebistana Seûdî û mîrgehên Erebî.
اوی گرنگیا سردانا سروک ترامپ و عربستان سعودی دیار کرد داکو امریکا سوزن خوا ji dostên xwe rad û pad bike. Niha Amerîka karekê mezintir dike bo ragirtina Îranê. Serok Obama rêda rejêma Îranê xwe pêşandana ji nav bibel 2009 û rêda Îran mayên xwe di Sûriya û Libnan û welatên dîda biketin. Tu bawer dikî Serok Trump dê pitir ciddî be di siyaseta dijî Îranê de? Yes, we already seen that. Belê, He- em he's vê going çendê to be dibînîn. serious. Ew dê ciddîtir be. Em çi dibînin? Em kiryarekî dibînin? He has already imposed additional sanctions. Wî sizayên aborî danîne. Em dibînin ku ew siza pitir li ser şerîketên Îranê ne û şerîketên sazkariyê ku girêdayî hêzên supaya pazdaran in. û ew kesên karî ji wan hêzan radikin û her wiha piştevaniya devkî pirêka peyamên tweetan. Em dibînin nûînera Amerîka li netewên êgirtî pirsa Îranê azirîne û digehîne civata tenahiyê. Ev e piştevaniye, ev e handana gelê Îranê ye. Te niha gote me netewên êgirtî nikare tiştekî bike. Yes, well, as far as resolution goes, Belê eger behsê biryareka civatê bikeyin, ez nabêjim ew nikare çi bike. Ez dibêjim nikare biryarekê derbas bike ku encamekê mezin û lezgîn hebe. Lê ku rastiya Îran xwepîşanderan tepeser dike, bigehî civatê û pêşniyaz bike ku dadgeha nêfnetewî jê ra bêdamezrandin. Ev pêngavek mezin e. Ev e siyasetek cuda ye ji siyasetên Serok Obama. Tu çi dibêjî ji bo dîayên rêberên Îranê ku welatên biyanî bi taybet Amerîka û Erebistana Siûdî mayê xwe dikin Îranê de? well, this had been happening in 79. Xwepîşandan li pitir ji heftê û neh bajar bajarok û gundan dibin. Xelk di rewşek xirab da dijîn. Xelk birsîne. Sazî tên helweşandin, xelk bi zorî xwarinê ji zarokên xwe ra dabîn dikin. Nikarin jinan bû kurên xwe bîn û kiçên xwe bidin şî. Ev demek bi zehmet e bû xelkî. û rêberên Îranê tên û dibêjin Mossad, İsraîl, Erebistana Siûdî, CIA dest tê de heye. Ev e 40 salin van gotinan dubare dikin. Berî her tiştî eger Erebistana Siûdî li pişt nerazîbûnên Îranê bin, ev e kêmasiya ji rêberên Îranê ra. Ku diyar dikin Erebistanê dezgehek zanyarî bi hêz heye dikara rewşa Îranê alûz bike û ev şermezariya ji dezgeha zanyariyên Îranê ra. Ev ne rast e. Ew kesên derdikevin cadan xelkê ji bîrkiriyê Îranê ne. û wan PTV bi alîkariya derve heye. Gelo çi rengî alîkariyê wan PTV pê heye? There are different kind of help. One kind of help. Çend rengên alîkariyê pêdivîne. Êk ji wan bala civaka nêfnetewî bikeve serdûza wan. Mîdya bike babet û diyar bike ka çi Îranê dibe. Serok Trump peyamên bi Twitteran dide. Ev alîkariye çunku hikûmet wî demî nikare bi sanahî xelkê li cada bikuje. Berdestkirina internetê rengekê diyê alîkariyê ye. Behs heye li Amerîka dezgeh hebin wê ji xelkê ra berdest bikin. Da ku xelk bi sanahî bikarin peywendiyê bi hev ra bikin. Te buxar rehek Îranî heye û agahdarî rewşa Îranê û ya herêmê jî. Min dixwest tu wêneyê Îranê piştî çend mehên dahatî bidîme. Tu wê çawa nexşeyê siyasî Îranê wê nebikî? Well, that would be very hard to say. Ev bi zehmet e. Çunku ew nerazîbûn neçaverê kirîbûn. Gelek xelk hêbetî kirin. Lewan gelek bi zehmet e pêşbîniya rewşa Îranê bikî û çend meha yan salên dahatî da. Lê tiştê em dizanîn ev rewşa em dibînîn bi berçavkirina krîza aborî rewş dê xirabtir bibe li paşa rojê. Çunku hikûmet dê hizra xerciyê bike û wê parê xwe li Sûriya xerc kiriye. Aborî dê xirabtir bibe. Dê rastî pirsgirêkên dî bibe. Lê tiştê girîng ew e van çend rojên derbasbûyî xelkê Îranê guhard. Çunku xelk jiyariya reformxwaz û muhafizkarên tundiraw derbas bûn. Wan hêvî bi reformxwazan nema. Ew daxwaza guhertina tevaya rejêmê dikin. Ev e cuda ye ji sala 2009 ku daxwaza guhertina tinê serokî dikir. Wan li şûna Ehmedî Nejad Musewî wan dixwest û digot dengê min dayê li helbijartinan pûç bûye. Ew diruş mêwan bû. Lê îro ew dixwazin Şahînşah vegere. Daxwazê dikin melekî vegere. Ew gazî dikin mirin ji Xameneyê ra. Ev guhertineke mezin e an ku ew ji reformxwaza bêhêvî bûne û her tiştê ji niha û paş de di nav serhildana giştî de dê bibe mebesta lêdana rejêmê. Hûn ji bo rolê opozisyonê, partiyên opozisyonê çi dibêjin? There have been two main Du rengên opozisyonê di halê de ne.
ایک بناوی کوڕێ شاهی ڕەزا پەهلەویە ئەو بوویە کەسایەتێک ناودار لە ئیرانێ و خەلکی ئەو دوێ و di nav xwepîşandanan da navê wî bilind dibe û gazinda rewşa niha di êxin stûyê şûrişa îslamî û dixwazin ku rêşahî vegerit Îranê û hikûmetekê da bimezirîne. Ya duê li Kalîforniya li Amerîka ku malek bi navê Restart heye, piştevanên xwehan dide ku agirî berde navendên pesîcan ya ku heta niha kes newerît xwe nêzîkî wan bike. Ev navendên hikûmetê ne xelkê da tên eşkencedan dema dijatiya rejimê dikin. Tu çi dibêjî li ser rolê komalên çekdarên opozisyonê? Bo nimûna partiyên Kurdistanê ku li dijî rejimê şerê çekdarî dikin. Yes, I think I read somewhere. Belê min bihîstiye ku partiyek Kurdan çavsûrî kirine rejimê û jê ragotiye eger xwepîşandan li deverên Kurdan bêne tepaserkirin tu dê berxwedanê bibînî. Ev diyar dike ku Kurdistan bûye sergêjiyeka mezin ji rejimê ra. Çünkü nikare Kurdistanê weke li Tehranê kulmê li ser û çavên xelkî sercadan daweşîne. Çiku xelkê Kurdistanê çek heye û dê bersivê bidin. Ev dê asteng be li pêşiya rejimê. Lê kêşe ew e eger li Esfahanê tiştek wiha qewimî dê rejîmbêje ev xwepîşanderin lê li Kurdistanê dê weke hewla cudabûn û serxwebûnê hesab bike weke terorîstan. Lê eger xwepîşander seranserî bin, ev dê ji Kurdistanê ra jî baş be. Da serî hilden û bikevin gel xelkê Îranê. Hingê dê bi zehmet be rejim wan bi serxwebûnê yan bi tîrûrê xetabar bike. Her çawan be Kurdistan navendeke sergêjiyê ye ji rejimê ra. Mr. Kamrani, thank you so much. Thank you.